Khyrwit hat-trick Raphinha na bynta ke Barcelona. Kemudian subha ki parlo ki bajisngau tanat ban page ya ke video ha kene ke channel. Haka jingyel kai La Liga kata ke Barcelona persya ya ke Sevilla. Hakane ke jingyel kai ke Barcelona kelak benilai kai bah da ke bah tang haka kelas step kelak berlam khmat dalai lawei. Pada kini kilai gol jung ke Barcelona la tab do Raphinha hakamit ke bakhandai bad arpway neng ba ke penalty. Bad but saka gol na Dani Olmo hakamit ke balai pupra. Hendra ya ka shigol jung ke Sevilla pat la tab do oso hakamit ke pesan plus lai. Pada bawan tengah ke kelamit ke Barcelona kadang lak biang mandil kai bah da ke bah hakamit ke pesan huai Raphinha la pendap ya ke hat-trick jung u. Berbut saka gol na Cancelo hakamit ke ban rupau. Pada syuawan wai artar ke jingyel kai ka Sevilla kelawan penpai biang sa shigol lengba uso pan penkut ekane ke jingyel kai dasan laar. Berlengba kane ke 6 job ke Barcelona kanang badhi ya klik ke meja ken point da ke ba ka yo nyo point haki ar pratli ke jingyel kai badda ke ba ka tam sau point ya ka Real Madrid ke badon haka kedan baar. Haka wai pat ke jingyel kai kata haka Premier League haka jingyel kai ke Manchester United persya ke Aston Villa pendem ke Manchester United ke Aston Villa dalai lawei. Pada kini kilai gol jung ke Manchester United la tab dau Casemiro hakamit ke besan pulai Ukunya hakamit ke menyo puai Poduchesko hakamit ke bepra puai. Henry ke shigol jung ke Aston Villa pat la tab dau Ross Barkley hakamit ke benriu pesau. Hakawai pat ke jingyel kai kata ke Liverpool persya ke Tottenham kane ke jingyel kai kala kudno da ke jinghikai da wei lawei. Pada kene ke shigol jung ke Liverpool la tab do Dominic Subaslat hakamit ke bakat pra. Henry ya ke shigol jung ke Tottenham pat la tab do Richarlison hakamit ke bakhandai pau hashwaban wai artar ke jingyel kai pen ya khat da shi la shi. Hakawai pat ke jingyel kai kata ke Crystal Palace persya ya ke Leeds United kane ke jingyel kai kala kud da ke jinghikai dan not la not. Persah hakawai pat ke jingyel kai kata ke Nottingham Forest persya ya ke Fulham kaneru ke jingyel kai kala kud no da ke jinghikai dan not la not. Badleng ba kini ke jingyel kai jong ke Premier League ke Manchester United kadang don hiya ke kedan balai da ka ba ka yo san pesau point haki lai poteli ke jingyel kai. Henry ke Liverpool pat kala poi ke kedan basan da ka ba ka yo sof khandai point haki lai poteli ke jingyel kai. Baraka jingyel kai Indian Super League pat kata ke North East United persya ke Jamshedpur pendem ke North East United ke Jamshedpur da ar lawei. Te paralog mynta ke sngi tang kini ke khubor kublai shibun.